Dari красного угла Михаил Фельдесов, верхневильский угол синего Вячеслав Дьяконов. Tangkang haitak seri keempik. Заработал первый балл. Идет со счетом 1-0. Ini untuk sampai berbicara mana tuh jurusnya dari sudut kiri tengah, namun tangan yang ditinggi yang lebih lebat. Ini bilang kita sertifikat yang Allah. Oh, jadi Вячеслав Дьяконов, прошел ноги, но не довел до победы. Dengan olok itu olok fisik yang mana? Dan walaupun itu menggunakan saja kita sekolah kita dari atas asli kedua walaupun dalam yang banyak abjur mana? Ada Dona Alhamdulillah ini yang pertanggal dengan balas Allah apa bisa bayar boleh пока намного активнее ведет борьбу Вячеслав Дьяконов, но это пока ни о чем не говорит. Для того, чтобы можно слегка. И со счетом 3-0 Вячеслав Дьяконов. Dan untuk kasih berikutnya, langsung ke sana bersama sama Vячеслав Дьяконов.